Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita belajar ya surah Yasin secara perlahan. Ada Kak Lestari Ahnan di Malaysia. Silakan Kak Lestari dimulai. ingin mencoba ya Pak Ustaz. Ya, tak apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana Pak Ustaz? Dieja dulu atau terus baca gitu? Baca aja sebisanya, nanti kalau nggak bisa baru Baca saya terus. pelan-pelan. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Yasin Kalau wal Yasin itu Qur'anil ya, Hakim. iya-nya Maaf. panjang dulu. Oh ya, oh gitu. Yasin. Ya-nya kan ada patah berdiri nih. Oh iya. Ya, jadi mad asli. Oke. Kayak mad Oh asli iyanya sama, tapi panjang. ini hukumnya hayyun tohar ini. Mad lazim Oh, muhaffaf ayun. harfi. Yasin. Tapi kurang ya-nya aja kurang panjang, coba lagi. Oke. Yasin wal Yasin. Aha. Qur'anil Hakim. Udah bisa, cuman tinggal lagunya sama penekanan. Oh gitu. Wal Qur'anil Hakim. Coba tekan ini di mad ininya. Ada mad asli, mad badal ini. Ya, wal Qur'an. Wal Qur'anil Hanya panjang. Hakim. Wal Wal Qur'an. wal Qur'an wal Qur'anil Hakim. Coba. Wal Qur'anil Hakim. Iya, tapi walnya jangan ketahan nih. Wal, wal, Wal wal, wal Qur'anil Hakim. Coba lagi. Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim. Kemudian. Innaka laminal mursalin. Ini gunah ditahan. Innaka laminal mursalin. Kalau tadi jangan ketakutan, jangan karena mau nyoba mau apa, akhirnya agak Takut keburu-buru. Pak Ustaz. Tak usah kan ada gurunya ini. Ibarat saya belajar mobil belum berani di jalan, kan sebelah ada supir yang ngajarin saya. Tenang aja. Itu driver school. Drivernya ada salah pun dibenerin, tak apa. Aduh. Ayo Iya jangan ya jangan Pak ketakutan Ustaz. ya, jangan ketakutan. Tindakannya diulang, Mm-mm. dinikmati, Kayak dinikmati. kayak masih ndredeg Kelihatan. Yuk, kan? jangan buru-buru, jangan jangan takut salah, biarin aja orang salah lagi Ini. belajar. Kan ini sesuai tahapan-tahapannya ya. Yuk, Iya Pak. Ini dari mana ulangnya? Dari Ina nih. innaka. Innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Nah, nanti kan ada lagu saya ya. Kakak ulang lagi. Ikut. Ulang Iya ya. lagi. Iya. Innaka laminal mursalin. In innaka laminal mursalin. Kalau kita tak pernah nyoba begini, susah ke otak nyambungnya. Itulah. Kalau udah nyoba insya Allah ya, nanti Iya Pak Ustaz. Iya. terbayang, tergambar. Itu Kemudian, kalau belum mm-mm, mencoba kan masih tanda tanya nih, betul, kapan, ya, gimana. tetangga ada yang meninggal, tetangga ada yang itu acara baca Nah, Yasin kita itulah. bengong aja. Itu, insya Allah nanti lancar ya. Oke, Terus Pak Ustaz. Oke. kemudian, ala. Ala syiratim mustaqim. Bagus, cuman tinggal di timnya aja. Ini idgham bigunnah. Tim. Ini Kak ya. Gom. Heeh. Ala ala siratim siratim. Ini tim jadi idgham bigunnah. Ditahan ada dengungnya. Ala siratim mustaqim. Coba lagi. Ala
syiratim mustaqim. على على صراط على صراط mustaqim. Bagus. Kemudian Tan tanzilal azizir rahim. bagus, cuman buru-buru di sini lalanya. Tanzilal 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 azizir rahim. Coba lagi Kak ulang. Slow ya Pak Ustaz ya? Diulang lagi. Diulang. Hmm. Tanzilal J-nya panjang. azizir panjang ya? Tanzilal Oh iya. tanzil matobi. Oh, oke. Tanzilal azizir rahim. Ayo lagi. Tanzilal azizir rahim. Tanzilal azizir rahim. Tanzilal azizir rahim. Kemudian Litunzira qaumam qaumama nyamber. Litunzira qauman ma unzira abauhum. Yuk, bagi dua nggak apa-apa. litunzira qaumam ma unzira aba'uhum Hanya fahum panjang. ghafilun. Hanya panjang. Ini tadi ketuker-tuker di sini nih Kak nih. Ya. Zironya pendek, hanya panjang. Gitu. Kakak nggak pegang Quran ya? Ini kan ya yang ini yang saya ikut nih lah ya Pak Ustadz. Bawa Iya. ini sekarang dekat Ada. handphone nih. Ada. Lagi pegang Qurannya? Pegang handphone nih. Oh, Quran pegang. Pak Ustadz nih lah dalam handphone nih. Boleh ya. Nggak, maksudnya kalau lagi Quran kan lagi baca Quran sebaiknya pegang Quran sendiri. Biar perpindahan, ada perpindahan kan agak telat tuh. Itu zero Macam nah itu. gitu. Kalau lagi baca Quran sebaiknya kan Qurannya kakak juga ada punya yang warna ini ya. Ada kok rasanya Ada Pak ya. Ustadz. Saya ikut. Nah, ya udah Saya ikut nanti di. lain hari kalau mau baca Quran pegang Qurannya ya. Oh, Biar macam itu. perpindahannya enak gitu. Kecuali nanti Oh, lagi ingat. nerangin tajwid. Ingat belah sini. Kalau Nah, kita buat macam ni boleh panjang tak dia punya tu. Macam ni. Coba Pak Ustadz. iya Kita silahkan dicoba HP-nya lagi. kasih barengkan. Mana Pak Ustadz tadi? Sampai Tetap mana tadi? aja nanti Ya. walaupun HP-nya dibaringkan, tadi Ah. perpindahan ini kan saya telat ke sananya. Oh, gitu. Kan ini saya ngebuka caption halaman berikutnya itu telat tuh. Gitu. Jadi kalau saya sendiri baca cepet karena dengan tangan saya Cepat. sendiri. Kalau yang lain baca kan tangan sayanya nggak cepet gitu. Nah itu kadang-kadang biasanya kalau kayak Maci Ramla, kayak Bu Intan yang baca-baca Quran, mereka pada pegang Quran sendiri gitu. Oh, gitu. Ingatnya baru belajar tuh ikut ini aja. Kecuali nanti kalau lagi ngejelasin tajwid, misalnya ini jadi apa, ini jadi apa, tuh. Kan ada jeda. Apa malam ini nggak apa-apa yuk, hitung zero. Litunzira qaumam. Bukan, kaumanya jadi idgham biguna. Litunzira qaumam maknya jadi mad jaiz munfasil. Nah, yuk. Ada hukum di situ. Litunzira qaumam gitu. Iya, betul. Oh. Tuh kan ya, telat kan saya gesernya telat tuh. Jadi mengganggu stabilitas pembacaan kakak. Litunzira qauman unzira abauhum. Ayo. Litunzira
tunzira qaumam qaumam Oh, qaumam agak nyamber. qaumam ma Nah, gitu. gitu. Ya Allah. Oh, kena pegang sendiri Pak Ustaz ya di punya Quran tuh. Ingatkan ikut nih aja. Iya, nggak pet. Ya kan, Hmm, kakaknya kalau biasa kalau surat-surat pendek, makanya kan mm-mm. nggak saya kasih tahu kakak masih di surat-surat pendek. Itu surat-surat pendek tuh Mm-mm. bagus. Jadi sebelum Nah, ke oh, surat betul. panjang, Sebetulnya Pak tadi. ya, kadang mau nyoba nggak apa-apa. Tapi Penasaran kan? cuman Ternyata cuman nyoba saja. nggak apa-apa tapi yuk. Litung zero mama coba pelan-pelan ya. Litung Eh, zero mama coba. litunzira qaumam ma Zero. unzira aba'uhum fahum Tuh ghafilun. ternyata pandai. Gak bisanya di sini doang tadi ya. Di sini Mm-mm. kaumamnya ini. Qaumam ma. Lituzira qaumam ma lituzira qaumam ma unzira aba'uhum unzira aba'uhum fahum ghafilun. Kemudian lakon. Laqad haqqalu Haqqal. ala haqqal. Laqad haqqal qawlu. Ayo. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Tuh bagus ya. Ternyata bacaan tuh ada yang susah, ada yang gampang. Ini bisa. Pak Ustaz. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Kemudian inna ja'alna. Inna ja'alna fi a'naqihim Nanya panjang, kan aghlal. hijau nih. Oh, nah. Oh Setiap iya, ada nanya panjang. hijau, ada Panjang. hijau matobi'i Ya tuh. Allah. Atau Ya ada Allah. hijau tuh mad asli. Ini panjang-panjang ya. Panjang. Inna ja'alna fi Inna inna ja'alna fi ada alis tuh. Fi a'nakihim aghlalan fahiya ilal alqani fahum muqmahun. Ayo diulang lagi. Mana tadi? mana? Inna ja'alna. Inna ja'alna ini ya. Ya. Nah. Inna ja'alna Inna inna innya gundah nanya matobi'i. Ayo. inna ja'alna fi Jangan aqnaqihim ake. Kan ini orang agak Malaysia. Kok kayak orang agak Jawa? nah Kan emang dari Jawa. Jangan jawab Ustaz. akna ya. Ain. Ag, Akna ag, sama ag, agna. Ainnya agna kalau orang Jawa ain agna mati sama g mati suka kekak ag, semuanya. Akna, agna agna. Ya. agna agak naga agna agak nah Akna yang agna pertama, yang kedua agna aglalah G, ini agna ain, ini G, ini ain, ini rin ya. oh. Akna, ya. Inna ja'alna fi a'naqihim aglalam fa iza Pahia, asqal pahia, mana pahia, pahia. fahiya Heeh. fahiya gitu Heeh. fahiya Pendek tapi fahiya pahia, kan hitam fahiya semua. Pahia fahiya ilal, fahiya pahia ilal. ilal fahiya ilal asqani fahum muqmahun. Nih saya kasih pelan ya. Hmm. Inna ja'alna fi a'nakihim aghlalan fahiya aghlalan fahiya ilal alqani
fahum muqmahun. Nanti ikutin pelan-pelan. Terus waja'alna. Waja'alna waja'alna min baina aydihim Mimbaini. min baini Iya. waja'alna min baini aydihim saddaw ID-nya panjang. aidi Waja'alna mim baini aidihim saddaw wa min khalfihim. Coba pelan-pelan. waja'alna min baini aydihim I-nya panjang. Aidihim. aydihim Ada hijau. Lagi. waja'alna min baini aydihim saddaw. Iya, sadda tuh kan yang ada Saddaw jeda ya. Saddaw, ya saddaw wa min khalfihim. wa min Wa min idhar. wa min khalfihim Iya, terusin. saddaw Wa min khalfihim saddam. fa Fa, bukan wa. Fa'agsaynahum. fahum la yubsirun la yubsirun. Nah, ini sama Ridwan nanti bisa belajar ini Yasin. Insyaallah. Ya. Wa ja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Terus. Lanjut Pak Ustaz. Teruskan. Ya, boleh. Wasawa alaihim. Bukan wasawa alaihim bukan. Itu ada tanwin. Mana? Wasawaun ini domatain. Oh iya. Bukan wasawaan. Wasawaun. Ayo. Wasawaun alaihim Himnya idhar. Wasawaun alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, coba. Ulang balik. Wasawaun alaihim tahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wasawaun alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wasawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Memang kakak benar, kalau kita tidak pernah mencoba, tidak akan pernah berani, tak akan pernah bisa. Gitu. Insya Allah nanti lama-lama sering ulang, sering rekaman, insya Allah. Mau diulang lagi, mau diterusin? Oke ya Pak Ustadz. Kan tadi itu cuma mau coba dulu. Enggak apa-apa. Maksudnya mau diterusin wasawa, mau wasawaun. Mau wasawaun. diulang lagi? Ya ulang lagi. Oke.
wasawa'un alaihim a'antartahum Aangzar, zal. zal Aangzar. a'anzartahum am lam tunzirhum la Tuh, udah yu'minun. bisa. Cuma di sini aja nih. Nah, A'anzartahum am lam tundirhum. Kalau tadi kakak di sini sebut am lam tundirhum. Am lam tundirhum la yu'minun. Coba sini. Am lam. Am lam. am lam ta la am Am lam. lam Am lam. Am lam. am am lam Tong, 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 tanzirhum tong, 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 tong. am lam tunzirhum la yu'minun. Tuh, am lam tong dirhum, jangan dirhum. Am lam tung dirhum la yu'minun. Coba. Am lam Am lam tong. tanzir hah? Am lam tong. Oh, am lam tunzirhum Biarnya la tuh. Jangan. Am lam yu'minun. tong dirhum. Am lam tong dirhum. Jangan. Am lam dirnya jangan kayak ditahan. Oh. Dirhum la yu'minun. Ayo lagi. Am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, begitu ya. Jadi kayak ditahan, padahal nggak ada yang ditahan, Oh, seperti ditahan. Kalau kakak seperti kan tadi ditahan. sempet kayak jalannya Karena digeser, kayak digeres. kayak kena kejar. Am lam tadhum, am lam tadhum, am lam tadhum. Am lam tudhirhum la yu'minun. Itu Pak Ustadz, saya ingin Wasawa belajar. wasawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi ke usia kita sudah seperti sekarang ini banyak ketakutan kayak saya bawa mobil ketakutan terus. Kalau nggak berani kapan lagi bener. Cuman harus ngulang-ngulang, harus pelan, harus Ulang-ulang. santai gitu. Mhm. Ternyata Iya, kan Pak Ustadz. kakak ikronya udah bisa, udah tamat. Kok kesininya ya ini diulang-ulang juga, dilatih Ulang-ulang. pelan Heeh. gitu. Nah, memang kalau saya sarankan nanti surat juz amanya jangan ditunda dulu karena di Iyalah, heeh, itu heeh. pendek-pendek. Heeh, Pendek-pendek, ngulangnya enak gitu. Ini enak kan kan, mhm, panjang-panjang nih. Jadi ke mhm, memorinya agak lupa. Cuman karena ini sering agak dibaca, mhm, sering didengar, nah apa-apa insyaallah, latihan ya. heeh, heeh, Kemudian iya. Kak, innama ya diterusin lagi. Itu, Innama. coba cuman mau mencoba dulu Pak Ustadz, kalau Tak kata apa, separuh pun tak apa. tak apa, nggak apa-apa, tenang aja yuk. Bismillah. Innama tunziru ma Pendek. ziru min ziru Innama tuziru manit. Tuziru manit. Tuh segera tuh. Yang tadi kayak Pak Iwan tuh. Pak Iwan sudah bisa baca Quran. Cuman saya bilang Pak Iwan jangan di Al-Baqarah dulu. Kita turun dulu ke Iqra. Udah mantep baru. Nah Kak Kalstar ini udah. Cuman harusnya belum ke Yasin. Masih di surah-surah belum kan? pendek. Tapi karena ini bandel. Nggak apa-apa. Pengen nyoba malam ini ya. Pengen Tak nyoba apa. aja dulu Nah, ya. Pak Ustadz. Innama tunziru manit. Coba pelan ayo. Innama tunziru manit Pendek. aba Ya. Ini yang tadi Pak Iwan panjang. rasakan kayak sama gitu. Oh, Innama innama tunziru. Kenapa? tunziru. Dia mikirin abis ru tuh huruf apa. Nah ini. Kok Pak Ari bisa hafal? Ya saya sering baca, sering ulang-ulang, sering dengerin. Nah itu. Ya, nah itulah. Sering Itulah. learning ya. Innama tunziru manit. Ayo segera ayo. Innama tunziru manit taba Ah, taba manit zikra. tabaat masuk sini.
Taba'at Manit zikra ya. taba'ad dzikra. Manit coba. Manit taba'ad Manit, dzikra. manat, Manit, 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 manit. manit, manit taba'at zikra wa khosyar rahmana bil ghaib gitu. Lo bisa kan? Innama innama tunziru manittaba'al dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Dan Quran ada tekniknya. Kalau nggak kuat nggak usah dipaksain. Berhenti Mhm. terus ngulang lagi misalkan innama tunziru manittaba'adz dzikr bisa. Nanti ulang lagi. Oh. Manittaba'adz dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Coba Eka. Innama diulang lagi. Mana Pak Ustaz? Innama yang tadi. Nih. Oh, Innama innama tung macam tuh. iya tunziru. Innama tunziru manit taba'az zikra Iya, taba'az zikra wa iya. khasyar Man, rahman bukan bil manit dapat ghaib. dikro. Di sininya nih tadi. Ke sini udah. Dari sini ya. Manit taba'al dzikra wa kho. Coba. Oh, Manit. manit taba'az zikra wa khasyar rahman bil ghaib. Kemudian fabasyirhu. Fabasyirhu bimagfiratin wa ajrin karim. Pinter. Terus inna. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu damu wa aksarahum wa kulla syai'in ahsaynahu. Wah, tak tahan Pak Ustaz. Ah, ah. Panjang. Nah ini tadi banyak yang salah di sini bacanya. Nah, Karena sampai mana Pak Ustaz? terburu-buru nih ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Kalau nggak kuat boleh berhenti di wa Oh, naktubu. sini. Boleh, coba. Wa Jangan buru-buru di naktubu. sini. Udah bisa baca Iya. kayak Pak Iwan tadi. Panjang pendeknya masih salah di sini. Karena Bismillahirrahmanirrahim. apa? Karena tag-nya belum biasa. Belum biasa. Ibarat bawa mobil belum pernah ke jalan ini, jadi masih bingung gitu ya. Heeh, masih bingung itulah. Tapi biar nggak bingung nanti dibaca Heeh, ulang, dilatih ulang ya. ulang-ulang ya Pelan-pelan ya. Pak Ustaz. Inna, Inna nahnu nuhnya nuhyil pendek. mauta. Yang pendek Inna nahnu nuhyil, Oh, nggak ada yang panjang. oh Inna macam tu. nahnu nuhyil mauta. Inna nahnu nuhyil Innanya mauta. panjang. Innya kan guna. Inna Nanya matobi. Inna. inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma Pendek. qad Wanak tubuh ma. Tuh. Wanak tubuh ma. Ya. wa na Wanak oh, tubuh ma. wa naktubu ma gitu. Ah, ah. Wa naktubu ma qaddar Qaddamu. qad Wanak tubuh ma. qad Qaddamu. wa Ayo. naktubu Wanak. ma Wanak. 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 wa Amas ya. Wanak tubuh Wanak ma. tubuh, wanak tubuh ma qaddamu Qaddamu. wa Qaddamu. qaddamu Hmm. qaddamu wa aksarahum Wa, fi sanya panjang. Wa panjang. asarahum. Berhenti nih. Nah, ini tanda Oh, wakaf nih. Al waqfu waktu dihentikan lebih utama. Berhenti aja sampai oh, sini. oh gitu. Wa naktubu ma Hmm. qaddamu wa atharahum. Ayo, ulang lagi. Wa naktubu ma. Wanak tubuh ma qaddamu wa asarahum. Tanya panjang. Wa asarahum. Oh, Nah, asalnya udah tahu yang panjang. hijau itu panjang, udah tahu. Tapi kenapa itu tadi? Udah tahu ngerem tuh harus yang Udah tuh. mana, ngegas yang mana, tapi masih Aduh, bingung. Gitu itu. kan? Aduh, Itulah harus gitu. dilatih. Apa? ونكتب ما قدموا وآثارهم. Coba lagi. Oh, wa naktubu ma
damu wa asarahum Ah, bagus. Terus wa kulla wa kulla pendek. syai'in Wa kulla syai'in. wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Bagus. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Nah ini kakak boleh sampai ayat 12 dulu. Nanti kita 12 ya, kasih ya surat Pak Ustaz. pendek ya. Ini Iya. boleh. Nanti minggu depan ada waktu lagi diterusin Insya lagi satu ain. Ini namanya satu ain ya kak ya. Allah. Jadi Satu bacanya ain. satu ain satu ain. Heeh. Karena kalau kita nggak ngelatih Oh, nggak berani, kapan heeh. bisanya? Nggak akan Ya bisa-bisa itulah. bener. Ya Ya itulah itulah. ya. Itulah mau mencoba. Mencoba. Boleh nanti ini kan baru sampai ayat 12. Nanti kakak latihan di Heeh. rumah, latihan Heeh, insyaallah. dengerin yang karaoke saya ya. Karaoke Yasin kan Heeh, ada heeh. tuh. Dari Heeh, ayat ada. 13. Nanti kakak terusin. Nah, Kira orang dengar ya itu baru 2 kali udah minta minta. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan surah At-Takasur ya. Silakan Kak dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Bukan. Yang salahnya di K-nya panjang. Ini K-nya kan hijau. Oh, Kak. Itu aja coba lagi. Oh, yes. Alhaakumut takatsur. Surnya pendek, nggak panjang Pendek. karena nggak ada madnya. Ayo lagi. Alhaakumut takatsur. Gitu. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Kemudian Hatta zurtumul Pak. iya Makobir betul. gitu. Iya. Hatta zurtumul makobir. Hatta zur hatta zurtumul maqabir. Nah, sekarang saya tanya ya, Kak ya. Iya, Pak Ustaz. Tadi Kakak baca Yasin beribet susah. Dapat pahala. Sekarang At-Takasur juga dapat pahala. Mending yang mana ya? Mending yang mudah ya. Yang ini dulu gitu. Tapi karena kakak pengen nyoba yang sono, Heeh, dapet. Tapi nggak boleh banyak dulu. Karena apa? banyak, heeh. Bebannya berat nanti. Kakak Iya, iya bacanya betul. susah, yang Iya. ngajarnya juga susah. Susah. Nah, tapi itu perlu dilatih kayak tadi aja Iya gitu ya. betul. Heeh, betul betul Boleh, Ustaz. boleh. Nah ini sekarang ya. Ini kakak udah surat pendek udah pinter kan? Hatta zurtumul maqabir. Kemudian Kala saufa ta'lamun. ya bagus cuma di kalnya kurang nyamber. Kurang. Kalla 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 saufa ta'lamun. Coba ulang Kak, yang lantang. Kalla saufa ta'lamun. Kalla saufa ini yang belum keluar tuh. Kalla saufa ta'lamun. Coba lagi. Kalla saufa ta'lamun. Kemudian summa Sum kala. summa kala. Kayaknya panjang nggak Ustaz ya? K-nya pendek karena itu bukan Pendek. alif itu Oh, lam. ada Summa lam. kala. La-nya yang panjang ya. Summa kala Bukan. saufa ta' Summa kala. Summa kala. Ayo. Summa kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kemudian. Kalla lau ta' Lau, kalla jangan lau. Kalla lau tak. kalla lau ta'lamun. Sampai bawah.
Kala Oh law iya. ta'lamuna ilmal Oh, yakin. Nyambung. kalla law ta'lamu ilmal Ketinggalan, yakin. ketinggalan. Kalla lau ta'lamuna ilmal Oh iya. yakin. Ayo. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Kemudian Latarawunnal jahim. la tarawun la tarawunnal jahim. Coba ulang. Latarawunnal jahim. La tarawun la tarawun la tarawunnal jahim. Kemudian Summa tarawunna ainal yakin. summa summa la tarawunnaha Wadah hade ya Allah. ainal yaqin. Ya, jangan buru-buru. Ayo. Oh, ya Allah. Summa latarawunnaha ainal yakin. Summa la tarawunnaha ainal yaqin. Kemudian Summa latus'alunna yakin yaumaidin. yaumaidin na'im. Anin dibaca Eh, lagi. yaumaidin anin na'im ya. Ayo lagi. Ketinggalan. Ketinggalan. Summa latus'alunna yaumaidin anil na'im. Jangan anil. Lamnya kan Ani, oren. Kalau oren nggak anin. dibaca. Anin ya. Lagi ayo. Anin naim. Summa latus alunna yauma idin naim. Aninnya ketinggalan. Allah. Oh iya, Ika. Summa latus alunna yauma idzin anin yauma idzin idhar yauma idzin anin na'im. Coba lagi. Summa latus alunna yauma idin anin naim. Alhamdulillah. Diulang-ulang ya Kak ya. Iya, Pak Hari Ustaz. ini sudah mencoba berani. Besok atau besok lusa ada yang kosong isi. Boleh Iya, Pak Yasin Ustaz. terusin lagi ya, dilatih ya. Ayolah, dapat Dari, 2 dari ayat baris, 1 baris jadi. dari ayat 13 sampai ain berikutnya ya. Tak apa. Pak Ustaz. Tapi surat pendeknya harus diselesaikan dulu. Ah, Kan iya, dulu iya, juga iya, Pak saya Ustaz. lagi di ngaji sama Pak Ustadz saya. Gitu. Dari Oh, selesai juz amma, surat pendeknya harus selesai dulu juz ke-30. Udah juz 30 selesai, barulah barulah ke surat-surat lain. Kan iya, Pak Ustaz. gampang gitu ya. Heeh, Ya, heeh. tapi karena terlanjur Oke. pengen mencoba Yasin, nggak apa-apa Yasin kan sering dibaca Mhm, ya. cuman ya mau tahu dulu Pak Ustaz ngerasa Boleh. gimana, gitu Tape, aja. tape, ya itulah maka harus belajar ya. Iya, Pak Terima Ustaz. kasih Kak Said Iya. sudah belajar malam ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.